impunchay imaynalla kasaygichik watejmanta tinkunakuspa kuska kanchik. Hinallataq kunandia usqayta kicharispa kasun devoción matutinata maypichus niwanchis ajinata. Diostataqa sapa uqninchikta mask'awanchik nispa. Maypitaq Ezequiel iskay chunka iskayniyuq chantapis 15 chunka chikllashqan nin ajinata. Noqa mask'ani qharita runata maychus uqharinta hatun perqata ñawpa qinpi niwanchik. Chantapis mana ni pichay perqata urmachinanpaq nispa manataq tarinichu. Kaypi Jesucristo parlaspa kasarqa icharis mask'aspa kasarqa runata maypichus mana urma hinata maypichus Diospaq sunqunman hina kawsaq hinata nitaq tarisqachu. Kunan tiempopipis Dios mask'asan warmista runasta qarista chantapis wawasta icharis jovencitasta pikunachus kawsayta munangu payman munasqanman hina. Pikunachus aceptangu paypaq kawsayninta chantapis qillqasqanta ñawpaqman apayta. Señor Jesucristo tarinmanchu kay tiempopi, ari tarinmanchu runata sunqunman hina paypata, ari icharis noqanchikmanta depende sapa p'unchay payman kutipunapaq, chantapis mayuraq sunqunchikwan noqanchik rinanchik tiyan confesaspa sapa huchanchikta chayman hinataq noqanchik sumaq cristiano Señor Jesucristupaq wawan hina kawsa hinata. Munasqa hermano hermana, tapuktin Señor Jesucristo kaypi tarimanchu runatuq warminta noqaypaq sunquyman hina ari ninantiyan icharis chaypaq noqanchik sapa p'unchay wañuspa kasanchik noqanchik aycha runanchikman icharis chayrayku devoción matutina niwanchik Dios niyta tay. Kunandia noqayku qhari warmi entregayku sunquykuta mask'awasayku noqaykuta chaypi kay munayku tarinawaykupaq allinta nispa. Sapa p'unchay noqanchik rinanchik tiyan Diosninchikman chayman hinataq limpuyasun icharis ima huchanchikta payqa qichuwasun.